Namutikwa w'enkuba alese abantu b'e Bunyangabo nga bafeesa mu Kibito Town Council ng'abo ku Kahogo bakoseddwa nnyo. Stella Mbabazi omutuuze Kahogo agamba olusuku lwe lwonna lusigadde ku ttaka. Mpaba gavumenti etuyambe tuyina amaloni nyine loni nkagiha mu steve urugonza ati urugonza rwona rwahwaho mujaga gwa rutera n'urubale nebimu byona byasisikara byaho. Ruhanja Patrick ssentebe wa LC1 e Kahogo agamba byonna bye babadde bakozesa biweddewo. Turambuza abantu tuboleke ngoja zaitu abo parish modo sente z'abakuihayo nozire tuzuruka mbitoke mundu korona tutarayo loni mu bihimba by'abantu balimire ati abantu bakahogo ntugambe na Kibito yona kintu cyo tanga ine. Kabagambi Wilson meya wa Kibito Town Council asabye aba office ya Saba Minister okuyamba abantu. Above authority, that is the central government, and more so office of the Prime Minister, so that we are helped, more especially in the area of providing seeds for these farmers so that they may catch up with the season and they again plant more crops. Twogeddeko n'abatuuze abasimatusa okufiira mu Namutikwa w'enkuba eno ne balambika bati. Enjura yatandika kugwa shomiyaga mwingi tuli mu nju hata aho enjura yabe y'amaani then hati amabati gagenda ebicu byatafari byatutera njire kureba narebe enju yona yagenda higuru na no gwigirwa twateramo batukururo mu nju twarugamu. Abakonsaba kwitu nkaba government yatuyambe akwemiti bitu yona bisikaire abantu bakutira bali marwaro abandi tolo kutemiti bitu yona bisikaire byomunzu. Kansala Tumuhimbise Francis asabye abantu okujjumbira okusimba emiti. Kunokushaba ishaba abantu babulikiro kure twayijumbira oku byara emiti kwenda ngu umuyaga gwagwizire at least emitejo eyamba ishaba government okutamo amani hagire ekizibe cyabaho okureba ngo yakonyera abantu atari abantu ogumani batere nduru ne koma ayiyakoramo. Byatumusime Gerard akuyita mu kusaba kwa Good Friday nga 18 April ku Canaan Land.